बाखा पनि चुल्या छफो अनुवाद उपन्यास जुनाव या ठो मराठी भाषा उपन्यास ख ठोइ चोमी अनिल बर्वे ख छौ इला टस्क चर्चित ठो उपन्यास हिन्दी सारिका पत्रिका प्याउ खट नेपाल भाषा न अनुवाद जा प्याउ ठो नेपाल भाषा प्याउ साल यो नेपाल सम्मत 1101 ख ठो उपन्यास ना ख थ्याङ्क यू मिस्टर ग्ल्याड मराठी भाषा ठो उपन्यास त हिन्दी भाषा नेपाल भाषा अनुवाद ना वया साले निगो सफो प्याउ ठो सफोया नेवा भाषा अनुवाद ना टपी सामी येव भूषण प्रसाद श्रेष्ठ ख उपन्यास डाक्टर वीर भूषण पटनायक नामसम्म आन्दोलनकारी डो वैट सरकार मृत्यु दण्ड सजाय बिया जेले छया आन्दोलनकारी एटा ड्याडट कि ले टाइम अझ लाकाय टलब मजटली डागो सौकमा जेले कर्मचारी मिस्टर ग्ल्याडी खनन्टो वीर भूषण पटनायक द स्याट पेगोजको लियोन दनि बेला डाक्टर वीर भूषण पटनायक छौ टस्क औसै फुक बहादुर जया होटा चोला वइ वे जयारमका व थयट स्याट पियाचोमा मिस्टर ग्ल्याड एटा थ्याङ्क यू मिस्टर ग्ल्याड का उपन्यास कोचाका त ठो उपन्यास प्यावे रंगा परमरत्न तुलारना छप चोसो पिक्याट ल उगिए शीर्षक नो थ्याङ्क यू मिस्टर ग्ल्याड आ निनादिस ठोया उपन्यास मिस्टर थ्याङ्क यू ग्ल्याड ठो उपन्यास सामी येव भूषण प्रसाद श्रेष्ठ अनुवाद नाट निगो सपनी न भाषा बारिन डोलबाको बुकयाना आ निनादिस ठोया थ्याङ्क यू मिस्टर ग्ल्याड टाखा पिवाचोम पाले 70 जगतन तुटी बसुना सलाम यात तर ग्ल्याड साहेब कठोर डिस्नी वट मुख छु यात ग्ल्याड साहेब लेथन हाकुको पिचे लाका सन्यना वलिसे जख स्मा चोपे झंगटे स दिनावन ग्ल्याड साहेब व्यक्तित्व ठयाओ ग्ल्याड साहेब मुलुखै न्यनि व राज महेन्द्र सेन्ट्रल जेलले पख्न कोम छु तर मेउ लियन डक्को बाम फेलिया को छु जिनिगो जेले लोटन ढुङ्गो पि हाकटफ्लिम जिमा वा नेगो जेले पोखा टेस्ना बिसुमा याउ टफ्लि जिमा ग्ल्याड साहेब न्यनि प्रत्येक अपराध नुग थुरथुर खा साधारण खुटेला छुख ग्ल्याड साहेब छौ मुका इम खुड्य बिसु ग्ल्याड साहेब बानिया ठजाउ के अपराध ट कोरा मरा कला कौले यही मुख टाके ढाउ खसा स हाउ ढाउ ग्ल्याड साहेब ठौ छे बारले चुनाम भूल डगना प खाना चुनिगो सकस्या ख तो ग्ल्याड साहेब नि निठाई चलन ख तर ठौइला खयमियो पुलिस चौकी टचना नेम प्रहरी व छम सब इन्स्पेक्टर गोल्नी केका शागय डोप्ने श्री काकुलमया शेषन छम नक्सल बारिए त फाँसी सजाय बिया अनछया हौडो फाँसी सजाय भया सुन कइडे अनुगोल दास ग्ल्याड साहेब ठुल लेटा छुचाइ कि मानो सु अद्रमे उइको लाटे लावौडो फाँसी सजाय खनिना मेपि जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट ला होस्ट नि तर ग्ल्याड साहेब ला मुनु हे मेम छम कइटे त फाँसी टक्टा एकना चुनिको इले व टाका चुनि कि मानो गुगो धार्मिक जापुना चंगो व इले वइ मिखा औचै फुक छिना वे निचार नोकरी दुनि व निस ट्याइ त फाँसी यखा टगो अले थौन चन राजनिष्ठ ग्ल्याड साहेब लाटे राजद्रोही नक्सलबारी लावया चंगो न्यागो ठजु ग्ल्याड साहेब बोफा डाट छौ नम नख बर ठाउँ जाने वसा ठहु तर मालिक विवृति उनीगो या नुल स्वीकारियाम सन् 1942 क्रान्ति इले जुपि सत्याग्रही त खन लोक त ग्ल्याड साहेब टुक्न दालकी इमगो अवस्था छम पोसेसिबेन कोहेङ काबिल तर युनियन जैक्लिकिया तिरंगा भएको इले ग्ल्याड साहेब ठगु नुग घासुका मिलिटरी सलामिना ठगु सेवा तिरंगा त हेल नाबिल ग्ल्याड साहेब के फिरिङ्गिटे निम्ति गुली निष्ठा दुख उले आ तिरंगिटे निम्ति न दु उकिङ ग्ल्याड साहेब यो नक्सल बारी त लाकाय टलब मजुटले मडाक न्य वइम हो अले ठजापि विशेष कैट वइले चेकिङ निम्ति ग्ल्याड साहेब स्वयं ठहे वइगु ख सम ज्ञानपुम नक्सली बारी डेथ सेन्टेन्स निम्ति वगुडो ठो खबर फुक्क कैटे डटी वायरलेस माध्यम छेन्टको गुडो कैटेको कम्युनिकेसन लाइन टस्कै परिपक्व टर्न त झ्याक्वे कडा पहरा डेमा सुइता मेल टगो अथवा सुइता पिनन्यानी माफी बिगुवा सुइङको अपिल रद्द जो खबर हे छा मजिमा प्रत्येक वार्ड प्रत्येक बैरकिया कैटे ठा अग्रिमे ठेन्टुकी ठौसम्म नक्सलबारी हौडो वइगो चेकिङ निम्ति स्वयं ग्ल्याड साहेब वेटेङ ठो खबर निनवा फुक्क कैटे ठठौ जाटोटा मुलुका न्याप बियातना पल्कलिपे ग्ल्याड साहेब शाले टिक्क मुटो लाइगो भुटो कोरेसला वो कैरिटेको चिल्ला डंगसला टावरी टक मचिक्क वाङकिनी ज्ञान ज्ञान फुपी खोजी ठुङ्को पि कैदी ननुग टक्क मिंगा मुलुका न्याप बिया पियाचुन छोटा मनै बासी देव गाडी ड्युटी तैनास ज्याचम जमदार निनी थे टर्च न्यन केन ग्ल्याड साहेब जग खनिवा सख्या तुटी बसुना सलाम यात अबले ग्ल्याड साहेब मिका पच्च कोचना चोमेसी महेजु न ग्ल्याड साहेब मिका ठट सोया चंग वा चाय व सतर्क ज्या टसवाट
ग्लाड साहब कोयंग मिखा छक वो हबलदार रिटा सुट गोमा रिटायर जुइट्याम ख वे इले मुलुकै खाप चला लुका नियन डिकाटको प्रहरी मोटर ठौ कठि टक टक डाटा ग्लाड साहब मुलुखा ड्वावल अले डुनचपमे फुक्क जेलर व सब इन्स्पेक्टर अटेन्सन ज्या सलाम गन्डु व पाट्य ग्लाड साहब ठौ सय त माक्कुसिब अपट्टो सय नान्य सिनियर जेलर सम्मानपूर्वक नियन या ग्याचको सलन नवट इन चेकिङ रुम सर बिजुली गति जौपाके फैला चेकिङ रुम स्वाने गग साहब चिल्लाडन वेयर इज दैट बास्टर नक्सलाई I don't know who is that bastard, but that nutlight is here. जो पाकी चौं कुनन लिसो ल ग्लाड साहब ये मिए मिखा उखे फैला बस छजाले मिखा फुटिया या लो म ठेन लवित पलखला आटा चोम चोन खड्डर एक कुर्ट पाइजामा न्या चोम छ ठ्यम ठ्य स्वीट दुम समाव च ख्वाम छम ल्यामचा छपलाटे माको बस्की एक पिटसफु मेगु लाटे चुरोट कटका ठुले याउको फेट्ना चुन मानो सिटिङ रुममे फेट्ना चोम ठेन चोन लिप ग्लाड साहब होस हुलो वाक्को छिन कठा ग्लाड साहब छट्नु या नक्सलबारी लाठी चुङ चुरोट लाकाकल तर नक्सलबारी नोठे छाउ लाट ग्लाड साहब लाठी चुङ चुरोट लिटकया छसा स्वाइङ सालाटल स्मगल मको जेल दुनिया ख 4 मिनट टोना दिला लाठी चुङ चुरोट बट निचका नक्सलबारी ग्लाड साहब त चुरोट अपटियत ग्लाड साहब ट फ्या फिमो त मूर्ख फाँसी सजा जुलन अझ मस्ती मोटनला नक्सलबारी ग्लाड साहब त भूमि सुयाटल जिबा अजापि मनुटे छुले मला गुमसा फाँसी सजा निना ठौ मस्जिद तंगी ग्लाड साहब जिमेको मस्जिदला मेगेडो वो छिवठ्या जाव खाकी गोस्ता व मखो नक्सलबारी बिगो ठजौ मंगसे मखंगो लिस्न व उइको खास व्यवहार चेकिङ रुम छौले स्टप दैन लाकाई तलब मजियतले कैट डागो ग्लाड साहब निर्दय सास न खौया एन लियोन डक्को सास मुका ग्लाड साहब सिनियर जेलर टटाल चेकिङ यार मुका बेस्याका लाटे हटकडी झागाब्यो अले खनी कठो मिस्टर ग्लाड साचुक सलन नक्सलबारी थल बिहेव लाइक अ जेन्टलम्यान आर्य वरियर शक्ति किने खस हटकडी झागा छा छले चास सुए छियो लप्पा शक्ति एक दुकी जियो छाती सो या शक्ति एक दु ग्लाड साहब हिमानो लो लो ज्याब नि चारे नोकरी ने ठौटक हायर अथोरिटी जो यहाँ ग्लाड साहब त ठुट हेपेया मछाने तर ठौ फाँसी सजा फया ओम छम कैदी हवलदार हो जेलर ये न्यन हे बेजती नाचो दु साहब तम इटिमिट कना टेबले चंग रूल बना नक्सलबारी त छमटे या न अबले सब इन्स्पेक्टर न भयावन कथा ग्लाड साहब ये ला टप्प जुना ढाला सर स्टिल ही इज इन माय पोजिशन यू कान्ट बीट हिम ग्लाड साहब पीएसआई पैकेट तम जे पियासो त अले टीज का लाख वकला पीएसआई चिडंग दर्जेम जुसा ग्लाड साहब नि कोछि मखो छाकी उटा कानुन लिरसदु चेकिङ निसे पहुँचेको जासिमुरटले कैदी पुलिस संरक्षण ख ग्लाड साहब हिमी चला अले वाको छना मेचे फेटल टाइटक चेकिङ रुममे सुनिता व्याप्त जुल लेप सास थक्या सिनियर जेलर नि होला अले नक्सलबारी चेकिङ सुरिया कैदी नम्बर 842 डेथ सेन्टेन्स ना वीरभूषण पटनायक ड ठम सुइद नक्सलबारी ठठमै लट पटाबिला जमदार न्यने वया वयु मेचंग चिमालेको सूर्य त खवेचंग बोले हाकोको ती जवा लाटे हाकोको ती सिपाई हरबरे चल साब ओ छत्तो चिल्यार्न सिनियर जेलर रजिस्टर चिका उटा मिख भोल तर वो सोम सोना टोन छ अबले टकेट ने ग्लाड साहब ध्यान न उसपके वन तुमको याचना नक्सलबारी फाटे खाखु थन्छु सिनियर जेलर हैन 303 गोल्ड डाउन 4 इंच ने नक्सलबारी लिसब ग्लाड साहब कपाल लक्के न व ठौ ध्यान मुक्क नक्सलबारी पाके केन्द्रित गर खमनीय जंगले यस आरपी न जुगु संघर्ष गोली लाओ अपरेसन गन अस्पतालले जुले सिनियर जेलर सिकेको इच्छा त अस्पतालले गर्जु जे ठमा याना छु न्याय चोका छंगको क्वाव्या चंगु चस्मा क्वा सिनियर जेलर काचकन्यन इक्विपमेन्ट ठके दु गोबिन पेठा ग्यासी मोटे हया जे ठय सर्जन ख नक्सलबारी टप्यंक पाठी काइबल ग्लाड साहब छम बाइक मेपिन स्वीट सम्मानी मिखा मुसैमा सिनियर जेलर ठगु निस्वरी जागिरे दुने ठौ डक्ले नापा छम कैदी त सम्मान मिखा सोल अले हान ठगु छ रजिस्टर कापी कोच खोल चेकिङ सिडर ल सब इन्स्पेक्टर टुटी पेफुङका ग्लाड साहब त सलाम हेर नाउ क्यानविट इज इन योर पोजिसन सर पीएसआई न टाल कन्विट इज योर अथॉरिटी जेन्टलम्यान सर इफ यू काइन्डली क्लाउड मी कविता सफो विट बी मनी गिभ हिम मुसु ग्लाड साहब सफो बिटा गुक्ता स्वीकृति पिल पीएसआई न नक्सलबारी त सफो बिया गटा वइको लाज का चीज गुना अले ग्लाड साहब त सलाम न गटा कांस्टेबल त बना मूल खा प्याउ
प्यावमा PSI टा किर्नै खासुया सिनियर जेलर टटाल ठोक गराइट स्कुले पर्न मयासी प्रोरी सुपटवा पर्न याउजी नक्सलबारी ठगो ठल बलकाल लास पाछ त अले फाँसी गेट जेलर नप फाँसी गेट पाके निजेट ठोटा टके दुने तलब मजटले डायो ग्लाड साहब निर्दय मुनसवा बोडे एन ठगो व्यक्ति तो क्याम याटा ग्लाड साहब टिकी पलास ना नक्सलबारी लिउ वन अले छत्तो पला टपलायना नक्सलबारी ला टप्प दुन अले नक्सलबारी ठय पासिट ठेन्टु ग्लाड साहब त बोले लाडी काटल आई एम टू मच दैट मिस्टर ग्लाड जित कुनै फाँसी बेटिङ खैमको दसिटकला छिन नापला यतिनी उले दुनी दुगु गुल्न टोख वो फचेना का ठौया छाट पास क हटा नाउ यु अल्सो रिलैक्स गुड नाइट जेलर नाप नक्सलबारी फाँसी गेट पाके न्याउ न ग्लाड साबी पला बे पिपुठे ठिंग दनाच न नी चारी जागिर जीवने दक्ले नापा वो जोम कैदी व खंगडो अटला कैद फाँसी बिग सुयाना ग्लाड साहब खना ज्या तर ठोक कैदले मेमेला नाच न अपमानीय जोर वचाने ग्लाड साहब ये सच्ची नियम हो